ceceni ya Inoro TV. Gatho cia mwanya mwiroreri wa Inoro TV gihokate miaraho yaku ni koretwo iri miega riu cihandite thaa 10 na ndakurehera matemo ma mohoro ritwa rekwa ni Wambui wa Macharia na tukiambiriria President William Ruto ni atari kana ni aruteire mukana mururu arutani anene ni guthingiriria aciari kugura uniform thukuru-ini ona kana nduka-ini ingi cia mwanya akiuga ni undu uratwarithia na mbere ungumania ruhonge-ini rwa githomo kuona ni kuri thukuru itwarire iria ciari gukorwo makiriha makiria ma ciringi 40,000 gukorwo makigura uniform. Ruto ugite aruto a grade 10 metekirio kuingira thukuru ona akorwo matire na uniform cia thukuru iria metitwo. We are going to look into this uniform issue because uniforms are beginning to be another source of corruption. Some schools charge as high as 38,000 for uniforms. You know? And therefore, I have directed that there is no child who will be kept out of class because of uniform. Even if they have the uniform for the junior school, they can transition to secondary school with that uniform as they wait for the parents to organize themselves. Rere kuri naruto aige a grade 10 mataigirite thukuru bururi-ini kumanagia na morito ngurani gikundi kia aruto kuma miena itiganite ya Laikipia ya ithwiro nikigunikite na uteithio wa bithi kuma kuri sako imwe ya onjoria mwena ucio. Aruto aya aria maumite micii itari na uhoti riu mekugia na kanya ga guthoma thutha wa kurihirwo bithi na kugurirwo indo ingi cia mahuthiro irita njira imwe ya kwarahura mwihoko wao wa guthoma guku thirikari ikihinyiririo guthugunda uria thogora wa mathomo ongeika ikurukio. Anyiti itemi matiganite a ruhonge rwa githomo moritie thirikari thugundi uria thogora wa mathomo ongeika ikurukio niguo guteithia arutwo aingi guthie na mbere na mathomo mao. Ritana riri riukite o riri kuri na muigana munene wa arutwo a grade 10 matari maraingira thukuru iria metitwo kumanagia na wagi wa bithi. Ciana nyingi ni iraremererwo ni kumira na guthie cukuru tondu aciari ao ni maremereirwo. Thirikari iria ikuo no ihote maybe no yethe undu ciana cire supportagwo na cigathie cukuru citari na expenses nyingi na mahote kumarihira githomo na kumari sustain cukuru githomo gituike gi free. Nituramenye ciana icio ciaumire ciarikia ni kuhota nacio gucoka uteithia ciana ingi thutha-ini no gututhie tuteithanitio uguo na bũrũri kia Laikipia ithwiro riu ni warahuritwo thutha wa sako imwe ya onjoria tauni-ini ya Nyahururu kumarihira bithi na kumagurira indo ingi cia mahuthiro. Urugamiri wa sako no ya home business ugite utungata uyu maheanite iri njira imwe ya gucokia guoko na uguo kuria ona honge ingi cia muingi na cia andu kiumbe kunyita itemi hari kunyitirira arutwo aria maumite micii itari na uhoti. Twina some of our children aria tuhotete kuoya na aria angi me macukuru-ini muthenya wa muthenya tukuhota kumahe a scholarship ya home business sacco education fund ne mahote guthie cukuru-ini mathome na mahote guthie na mbere na careers ciao kuringana na wiririria wao na ni undu wa the direction ya the curriculum ya muthenya wa muthi ni makuhota kugia na their careers na kugia na hope in their families. Ciana ici turacikorire cina mathina maingi ni tondu in fact aciari ao na matire micii ni gukombora makomboraga area on single parents na ni mari na thina muingi muno. Ciana ici ni irarusite hope itirathia kundu tigana intervention iyo ndiatete mwihoko ndiaetikite ndiaugite nginya korwo ni ndina nguthi guthoma no Ngai
aroka yedrai na point 61 na no ndenda guthomera media technology ndona kioneki kiu kukinyanira giko kiria mekite ni mekite giko kia tha nyingi muno hari ithu aciari tutari na hinya. President William Ruto ni athite maabitha a ruhonge rwa wathani wa matura gutigirira gutiri muruto orometwo ni guthie thukuru ni undu wa wagi wa mbeca. Amu thirikari ni rikitie kurekereria makiria ma ciringi bilioni 44 kuri mathukuru ma muingi. Ngiribote Inoro TV kuma tauni ya Nyahururu guku ni kaunti-ini ya Laikipia njitagwo Peter Mwangi. Aikari aitura ria Kahuho gicigo-ini kia ubunge kia Ndaragwa kaunti-ini ya Nyandarua ni manyitanire gwakira umwe wao nyumba uria ukoretwo agiikara irima-ini rigititwo na nyeki na mahuti. Muturire wa Julius Mathenge urahutirie ngoro cia aikari aria marahothanirie mbeca na kumwakira nyumba njeru toria Simon Gure haratariria. Julius Mathenge kuma itura ria Kahuho Nyandarua akoretwo agiikara irima-ini rihumbiritwo na nyeki na mahuti, undu uria urahutiria andu a wendi mwega aria marahothanirie mbeca na kumwakira nyumba. Nikoretwo ngikio ni uria Mr. Mathenge ikaraga na araikaraga irima haria na ngiona ndimucenjerie muturire mwaka-ini wa 2026 na niguo ndagiire na riciria ria kumupuraisio na andu moke matuteithiriria me haha ona heshimiwa ta mheshimiwa Gathungu wa Muia tucoketie ngatho muno makiria ni gukorwo ati ni tucenjerie mwanake o muturire na araturaga oya akuaga kimurigo kinene muno kuma forest na kuria na kundu kungi ugwathia akauna agakua kimurigo ke ona we utangihota kwigirira na nginya nguo cia gucenjia cio ciraithina. Njoketie ngatho muno tondu ni marutite handu haria ndirahitira ikaraga ona ni handu hana thoni muno no ngarigwo gwika atia no ni njoketie ngatho muno na ngauga Ngai amarathime na athime Mwangi muno ona aria twatinda nao na Ngai amurathime turia murathimite. Mathenge akoretwo akiruta wira wa ibarua na augite we na family yake matingirahotire kugomania mbeca cia gwaka nyumba ni undu wa wagi. Ndurite nyurite go forest na ndurite nguite na kiande no ngona hatiri undu ungi to no kundi ona kamutu no itingiraiganire maundu mangi ma guthii na mbere nikio ndaikaraga ithuĩ turaregete kunyitana no na tutina hinya turageria gwetha kwini ndina ciana ndirathomithia ono mwe ndathiĩte cukuru au mo atindo guku ndirire atia na ndina secondary riu no na ndingihota ona ingigeria na ndingihota Thutha wa kumwakira nyumba aikari ni marageire na mweke wa kuonania wendo wao kuri Mathenge na njira ya kurianira irio cia muthenya hamwe na kumwenja njuire na gucoka kumuhumba nguo njeru na nyumba yake yana hau kabere iramundio mwaki ari ta njira ya kumwaura giconoko gia thiku nyingi. Twatinda guko kuma rucine ni turugite irio nyingi muno ona tutinanina no tutigitie na indo icio ciothe ni kwirutira tukaheo ne andu na nigetha tuhote kuruga muthenya wa umuthi. Nyumba eno ĩ haha ni twakite na no tutigitie na hau tutigitie ni twi no tuguthi na mbere na no tukurikiria. Aikari ni maikitie ritana kuri aria mehotete kurumbuia aria hinyirireku matura-ini na thikari korwa muno nginya generation ino nini to ni marathire ngi ndu wa kwaga mawira andu makanyitwo ni depression na ringi mundu akemena tariu mwana kiona uko ni kumena emenire ririo ndi kanyumba gake ni kagwari akiona ni emena na ni mundu wirutagira mundu wina hinya wirutagira wira na moko make akiona ni igua ndehota tondu nguta icio aunaga ringi nyonaga akigurirwo magana ciringi 50 na ingi ciringi 100. Ngiribotera Inoro TV kuma kaunti ya Nyandarua, rĩtwa rĩakwa ni Simon Gure. Mutongoria wa kiama kia DCP Rigathi wa Gachagua augite ndegwitikiria na ndekuhe mweke atongoria angi kuhinyiriria muingi. Gachagua onekete gukirira atongoria agicigo kia irathiro ria rugongo rwa bururi ni kwaga gwikirira mibango yothi wa nambere ona thengia o kwamukira kigina kia mbeca cia ukuria wa matura. Gachagua araragia ari giikaro-ini na andikia mohoro kuma ceceni-ini iri memerekagia na ruthiomi rwa Gĩsomali toria James Agatimo aratahariria. Rais hana haja na watu. Gĩikaro-ini na andiki a mohoro kuma irathiro ria rugongo wa bururi, mutongoria wa kiama kia DCP Rigathi Gachagua augite ndegutigaga gutetera muingi atira
Gachagua augite no muhaka muingi ukoro ukimenya uhoro wa ma hatari kuhithirirwo. Unajua hii maneno ya kudanganya wa Kenya na ndio William Ruto atapata kivumbi tukienda kwa kura. Hajaelewa Wakenya wamejua yeye ni mtu ya uongo na wanataka kumfukuza aende nyumbani. Na pahali amebaki kudanganya watu ni hii Northern Kenya na kwao. Gachagua okireire atongoria a gicigo kiu kia irathiro ria rugongo wa bururi ni kuguoyohia andiki a mohoro aria marathitwo matikagia giikaro nake. Na hao maredio zote wakakuwa tayari. Kuanzia jana wametishwa, wameshurutishwa, wameuziwa uoga kwa sababu viongozi katika hizo kaunti 5 hawataki ukweli julikane. Mutongoria uyu wa mung'ethaniro oigite ni kurageretie njira ciothe gutigirira ndanariria muingi wa gicigo kiu. Lakini mimi ningetaka niambie hao viongozi wa Northern Kenya ya kwamba watu ya huko si watumwa wenu. Mumewakalia siku mingi, mumewaumiza siku mingi, pesa zao mumetumia vibaya, wamepata shida. Hiyo maneno yote mmefunika, hamtaki ijulikane. Wakati umefika wakaaji wa Northern Kenya wajue ukweli, ndio waanze safari ya ukombozi, ya kujikomboa kutoka kwa uongozi baya na uongozi ya kuwaumiza na kuwashurutisha. Gachagua ni ageire kiene ndete cia ati ni arathutukania muingi wa irathiro ria rugongo wa bururi, akiuga ni muhuhu ratambia ni ang'etheri yake akiuteti. Mimi ni rafiki wa dhati wa ukweli wa jamii ya Wasomali, kwa sababu jamii yangu ya Mlima Kenya na Wasomali sisi ni kitu kimoja. Sisi ni wafanyabiashara, sisi ni watu ya kujitafutia, sisi ni watu ambao tuko na bidii. Sisi watu ya Mlima Kenya na Wasomali tunafanya biashara pamoja. Na katika uchumi wa Jamhuri ya Kenya, jamii ya Wasomali na watu ya Mlima Kenya tunachangia kiwango kikubwa sana kuendeleza uchumi wa Jamhuri ya Kenya. Ahinyiririe ngwataniro na urata wa icigo cia Mount Kenya na irathiro ria rugongo wa bururi ni numu makiria. Kwaga gwatabarira cio thii wa na mbere gicigo-ini kiu, Gachagua aigite thina ucio ucungiriirio ni kungumio kwa mbeca cia muingi, agiukirira atongoria mwena ucio ni kwaga kurutira muingi wira. Hapa Karen wamenunua kila kitu, wanajenga hapa. Hatusisemi hii waheshimiwa wasijenge, hapana, ni haki yao. Lakini si wafanye kazi nyumbani. Why are you building malls when there are no schools where you come from? Governor wa Mandera kwao nje, there is no school hapo nje. Mtu amenipigia simu, watu nasoma kwa miti. Ataterithitie kuma mwaka-ini wa 2013 gicigo kiu kiamukirite muigana wa mbeca tiririoni 1 cia ukuria no thii wa na mbere, ende mbeca icio ciungumitie na kuguna andu kiumbe handu ha gutungatira muingi. Ngiribotera Inoro TV riakwa njitikaga James Gatimo. Ruhonge rwa uthuthuria na uthunduri rungu rwa Ministry ya Githomo nirwendekithitie kunyitirirwo makiria hari gukinyaniria githomo gia kiriu na kiri na ugi wa technology cia kana ciana maugi ma urimi wa kiriu na nigetha guteithiriria bururi kuhuna. Akiaria hindi ya mucemanio na ataramu matiganite ruhonge-ini rwa githomo guku Nairobi, mwandiki mukaru ruhonge-ini ruru Professor Shaukat Abdul Razak augite no yo njira ya mumwe ya kurwa na ngaragu iria gumeire bururi. Uge urio nyititwo baru ni urugamiriri wa ruhonge rwa Nacosti ruria rugite githomo kiu ni giguteithia gukuria sekta ya urimi na njira nene. Sasa lazima tutafute mbinu na njia ambazo tunaweza kutatua tatizo hizi, lakini it will be a short term goal. In a long term goal lazima kuwe kutakuwa na investment. Kwa mfano, ukiangalia sehemu ambazo ni kavu, lazima kuwe kuna teknolojia kama hii ya biotechnology ambayo tutakuwa tunaweza kuleta mimea ambayo inaweza kustahamili joto ambalo liko kule. Kuna nchi nyingi ambazo ukiangalia hali yao ya hewa na anga ni mbaya kuliko Kenya, lakini wanaweza kukuza. Kwa hivyo ni hizi intervention ya science na teknolojia, jambo la kwanza. Jambo la pili, pia tunaweza kutumia technology, kwa mfano isotope, Kiingereza tunasema isotope hydrology, teknolojia ya nuclear, pia upande wa area ya agriculture, teknolojia ya biotechnology ambayo tutakuwa tuna mimea ambayo inatumia maji kwa uchache sana, na yale maji yao yanatumika pale pale kwenye ule mmea.
wagi no nyinyi wa irio ni undu thirikari ikirire muno tondu ndungikorwo na bururi ugukura agikorwo andu matire na irio cia kuigana na matire no gima mwiri wa kota gwitongithia the economy. Riu uguo ni twina mwihoko ati tungikira policies njega na twikire mawatho mega ni tukuhota kuhuthira artificial intelligence ona guteithiriria kuongerera irio. Na thutha wa riboti hau niho tugukorwo tugikirira gaturumo mohoro maitu ma matemo no ririkana wona ciehanda thaa 1 na thaa 3 Geshimu Joseph ni gukorwo agikinyia haha na nigetha akorwo agikurehera mohoro mangi maingi maria turathie na mbere na gukuhaririria guku kwa Inoro TV. Ni tucemanie ringi muthenya wa rucio hwaini mohoro-ini ma thaa 1 na thaa 3 ngikwendithiria hwaini mwega. Ni njitagwo Wambui wa Macharia.